Hakbedi bat kamau klang ni kumbalong mentang ala ong ipi bangim don ya ka circle. Di mentang ila tungi ki konvena hakabangin sa form syai ka circle. Pat hadin bala form ya ka circle la jit ikinong kitkam ngin sa penti kena ha kata kapur la iba Eugene indang yale ne imele show. Habis bat kanong krem pan. Ni yo iba nduru i dei we ni kita iba ku ban pan ni setiket. Ni yo ku ba iba lambor man yang tu dei we ni ki nong pan setiket ti. Kai gan Habede ba kanong krem ngala ong mentan banga kampat yo pediang application jongno ru. Saya kadang sa ai kom ta. Ngai kumpa kapal pat iba chief advisor jong IDP. Pernye betriang ba parti dengan ai tiket yu nong krem. Pihak ka parti kidon ki prosedur trikam. Mla ban ong manu ban sukam ban ong bet ba ai tiket kelempat. Te na ta kadau ngidon ka proses kalong ba ya ka recommendation jong u candidate hapan hak daga circle. Naka circle kin pha ka district but naka district ngin sa pha ka state election ki kini prosedur unu la ban ong ban apply tiket ya tam dan sikhang andre gede ban pendapat prosedur ki bagi ban pendapat